Žuta koka. Žuta koka, snimamo novu emisiju. Danas ću u ovoj emisiji govoriti koliko su kokoške u stvari pametne životinje. Znači, znanstveno je ustanovljeno da kokoš ima 30 riječi i kokodakanje je samo jedna od tih riječi. A isto tako, znači, interesantno je da je kokoš jedina životinja domaća koja rapidno mijenja svoj izgled kada postaje majka. Znači, kokoške su inače plahe i bojažljive životinje, ali kada postaju majke, kada postanu kvočke, one jednostavno tako promijene svoj izgled da postaju zastrašujuće i jednostavno su drugačije. Znači, Bog je stvorio pametne i glupe životinje, jedna od najpametnijih je znači kokoš, a jedna od najglupljih je noj. Znači, tamo u Bibliji piše, stvorio sam glupog noja, kaže Bog, jer noj snese jaje i često puta jednostavno ode svojim putem i ostavi svoje jaje da se snalazi kako zna. Ispričat ću vam jedno iskustvo koje sam doživio za vrijeme domovinskog rata. Znači, moja kuća je bila na samoj crti gdje su letjeli avioni vojni i avioni su letjeli, znači, tik iznad kuće, vjerovatno tako nisko da ih ne može radar snimiti. I jedan avion je jednom toliko nisko letio da je izgubio visinu i pao je i nažalost pilot je poginuo. Znači, to se dešavalo svakodnevno. Ja sam primijetio kad je kvočka išla sa svojim pilićima po dvorištu, bilo ih je 15-ak, a nešto im je rekla kada je prošao avion, jer buka je stvarno bila zaglušujuća, i pilići su jednostavno stali tamo gdje su bili i nijedan se nije mrdao, kao da su zaleđeni. I kokoš je isto tako bila jako mirna. I kada je zvuk, znači, taj nestao, kada su nakon par sekundi avioni otišli, kokoš je opet nešto rekla i pilići su jednostavno nastavili svojim putem tražiti hranu bez ikakve žurbe. Znači, nisu išli nekakvim drugim putem da bježe pod kvočku, jer jednostavno znaju da ih predator može puno lakše primijetiti kad se kreću, samo ne znam ko ih je to mogao naučiti, osim Boga. Znači, kada drugi put budemo htjeli jesti kokoš, moramo biti svjesni da je kokoš, znači, jedna od najpametnijih životinja. Znači, kokoš je jedna Božja misao i, znači, bit ćemo zdraviji ako ne budemo jeli ono što ima majku. A isto tako moramo biti svjesni kada nekome kažemo budući da je pametan kao kokoš, to ne mora biti u negativnom kontekstu, može biti u pozitivnom. Znači, kokoške su jako pametne i drage životinje, jer tako žuta koka. Pa tako je.